So among kanito karon is saging ug kamote. So mukaon ba mo ning saginga kay ano ba nani di man ni makaog kuan nilong agon murag hinog naman siguro ang ilang kaonon ani. So kami mukaon mi ani din. Amo ni siyang paresan og adobong baboy, karning baboy. So hilas kay gipares guys no. Charot. So di ara galuto ko og adobong karning baboy. So kay wala may ginamos guys, nag-adobo na lang ko ani. Lami unta to og ginamos ato ang ipares kay lami gyud siya manamnaman jud nimo ang saging. So ga-adobo na lang ko karning baboy. So wala man mi dapugan. So ingon ani lang no. Dire lang ko sa yuta ga kuan guys galuto. Kay wa pay dapugan amo ang balay. So yan. So salamat sa pagtanaw.